Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Halor kajing temu jong Chief Executive Member ka KHADC uba latep langkar kongor banlum da kejelang ya barok MDC banyakran halor kajing persya ya ka Citizenship Amendment Act bat halor kajing terwa banwanra ya kajing penkala ya ki kato kan neki kendon haka kernet ke bahan reu jong ka riti sencar kari neka sek schedule haswa malira ya ka neka benta sya ka Parliamentary Standing Committee Kabanwan na Delhi, kabansawan haka ninganong ba Shillong haka katpratrek mentahi ubenai kelalengkot araja arpau. Habatua jing mod naki MDC jong kaliang sensar ha KHADC kabalak lem no a unai weng jong snam arjar kat khandai balala nakaliang Deputy Chief Executive Member barim uba penya sing sim ulakran da kabashai baka kanhon ki MDC jong ka kanhon United Democratic Alliance kan omlet yeshimenta shekani kejelang balakot perlong do uba latep langkar kongor kum ka kanhon meneng yo pediang ya kashiti kabalakot meeting kabanlong lashai kasingi ka khandru turik benai beningkong da CM elect jong ka KHDC bala de blang HBD bakanika ajingwan jong ka Parliamentary Standing Committee on Sixth Schedule Amendment banyakran HBD baka amendment jong kanika Sixth Schedule tena kalian kajongi ke UDA ka beningkong katkum ki members ki bangila yo ban bedep ling baka phone benet ki babun hi ki members ki nam let syakani ka jela namar ba kum ka kanhon ngi ngisno ba kajing khat ikani ki meeting da bala diplang CM elect kalong bom don nong rim nane mamla man long namar ba new CM pompat yo ika jimenjur naka sarkar hadu mentah kumusi yang berpura kebaan pal ya kebaan nakalian ke UDA ngenum dan betah syuk lasai kata kejilang kadal kalong ba nakalian kejungi ngila persang haka isi kebladap what ban led schedule sha Delhi banyak kendu ya ka Standing Parliamentary Committee balakli do Anand Sharma MP jong ka Sen Congress habis di komiti banyak kliu jumut habis di Sixth Schedule ke hakati ke por ke bagi ya let nak kalian ka KHDC kum ki official nak isi berkunjung CM nak kalian cuma deputy CM buat ba bendu lanong ringkap ru pat saat kali ke district council kata ke Karong Hills District Council berkat Giant Hills Autonomous District Council dekat berkat Sarkar Jela apa kejingelang jong menteri beripai ke kampoyin honorable Home Minister Pak Jim Sama de ngi la ada pa kejing tho ba ya baru ki kejing ajing modungi syakanika Standing Parliamentary Committee bar kini kejing tho kepada long official kepala poi syurukan dekat panel de kapa live pan nakaliang juni ke UDA kumat syukut kenmau kat kendai tarik November arjal kat kendai aba bio ekene ke darbar terang ya kapa nakaliang juga isi ke belailam de ke UDA nila wanra iki official resolution habedi berkat tu kat ni kijing penbet habedi penika Sixth Schedule Amendment kapa kam kongsan kata kalau HKBD buat kenika jing temu ban penrung ya kita ki nominated MDCs sandwot kat kum ka proposal ya kaba penhak penrung da kita ki unrepresented tribes dan nakaliang juni haka kendai tarik ni lapas dekat official resolution of house baru banyo jing munjur nabaro ak kendai mut ki MDC apa KHDC bagi persya ikatan buat HKBD baka numbers of seat naka somehow ni ong ba like usanwut kindeki elected members but armut kindeki nominated but iwe indei contain na kita ki nominated
but kanam day ban buat kendon bandai tapi unrepresented tribe ki banyo rongkum ki nominated disease kata ini lah pas daka official resolution men hak kendai 3 November te nakalian kayu di kumbagi lah dat rai dek isi ba rem lengkat ke jing pas lang resolution daka house prokowe nakalian jungi ngin syariah be hantar but kunju ngin scam be ke ba ila rai pon dan habis kan 6 schedule amendment te nakalian jungi ngin ya dan ta kata committee kepala khot dau ba la teblang na syah kasni atau kata pengimblet kalong be ba kababun hikakam kabagi lada dan dak isi kabarim dan nakalian jungi haduk mentaru instan be kata hi ba ngin budin be kabagi lada pha hi proposal habis debat haduk ka nika parliamentary standing committee jaka 6 schedule te ngachkan kenma hakatu ka por ke begin meeting sedal hiru nakanya ka party congress ru lawan mi khmat di kong amplin lindo te katu hi ketika meeting ke begin ayo banyak beliau jumut but pen submit ru hi kita ki jika jumut juni naduka state government but kini ki likely ki district ni tip nakanya ka UDF kamla hiban dan jika isi kumbalong betang dan taruh CM elect UCM ubah lesi la syajit house Andre 4 yo 4 ka bor dan rekam mo along kum tu saudar shnong la syajit apa ba 4 yo sanat 4 na UCM te kumnu rekam abang 4 yo sanat te kaju he UCM ru la syajit Andre 4 yo 4 ka jing itu naka saudar jelang limbaka DCA department te kumalong menta kanika jingkam joki baki don haka isi kalau ke babakla nomor watang ki EM ru kat kum ka rules kat kandai joki di rules don kam kum no minimum armut ki EM bakan yo kata ka full isi andre kim don EM hadu menta te ka bapa we ba kam don isi kumalong hadu menta naduk ka 6 schedule ru la kedo syai ba ni de banjai through ya ka state government but kumbalong apa state government Meghalaya berpet ka district council ni dan dekat district council affairs department jumpa ndai la kamde ikunta te kamdan jimut ke London ka DCA nadu bagi yo ya ka state na jong nadu 1972 ban khat ya ka special session ban JNUCM hoy la dai ba kadan ka isi full-fledged isi executive committee ke Bedangran menta ngidot kam arpomut dan ni kat kendai mut kalabiang in the house of 29 dan rekum balong menta bomdon isi but arbenai menta ke bu jing ba ke crisis ke ba shirkai dan ke jing bomlak trikam ke dis council hababun ki ilaka hababun ki hima hababun ki shnong kimdon nong sensyar tekani ka wanra shisha ke jing ba te akum kini ki jing ki situation ki bakum kini ni la pentip sya ka government ba kat kum ka jing don numbers ke jongi haka house of 29 ni la your absolute majority number of 16 te kamut ni la ban pentip sya ka government but ka government ka la ha sya governor nam taban your special session kat kum ka provision jong ka ED rules ke ba la ibor your governor at any time about governor ulapan ban khot ka special session badan kum kini ki kendung kenram na kalian jungi ki khandriwut ni la terwa sha government ling ba ka jingtho ka bangi a sha chief minister ha ka platarik minta benai ni kala lingkot te ka shong desi ka government ya ka main jo government minum la ban patai ke ka main jo government te andre ke ka bangi na kalian jungi ki MDC ni sudai ban yo na special session ni pentip kata ni dawa ban ni pan kata te la ka government pa kasmudai ban administrator dan ni ban wara da special session ka shong pan ka recommendation jokat sokar jelah ya kata